Aikari tauni-ini ya Merti kaunti-ini ya Isiolo nimahoete maabitha a kuiga thayu magerie uria kwahotekeka níguo kunina biacara ya wendia wa dawa cia kulevya hamwe na wendia wa andu. Mutugo uria maugite guciririe mbeu njithi kuingirira na njira nene kuona ni ramahe mbeca cia naihenya. So any security officers na hiyo baba ndani wengi wananijua. Kwanza maritie uguo muthenya wa mathako uria urehete hamwe aikari na maabitha a borithi rungu rwa Isiolo Peace Rukia Hussein uria ni murutani tauni-ini iyo ni ataririe ati kuri na ceceni nyingi cia uthuthuria muhaka-ini wa Merti na Ethiopia kuonania nikuo biacara ya dawa cia kulevya cigumeire hamwe na wendia wa andu thengia wa ukoro na maabitha a borithi. Basi nataka kuuliza swali moja. Kama kuna serikali Ethiopia, kuna polisi Moyale, Arbjan, ni vipi kitu inafika Merti? Dawa ya kulevya. Mara nyingi wakipatikana wanatupwa nje kwa kichaka, wanakufa kwa kiu. Thutha wa mucemanio ucio maabitha a borithi ni moritie aikari metikire kunyitanira hamwe niguo kuhuthia wira wao. Oho makiuria aikari matigetikire kuhithirira ikundi icio. Chartu Mohamed uria ni mutabariri mihango-ini gikundi-ini kia Isiolo Peace ni ugite mubango uyu ni uguthie na mbere niguo kurehe hamwe aikari na maabitha a borithi. The Community Police Open Day is an activity whereby we engage the police officers and community members so that they strengthen the relationship between the two, the community and the police officers. Community members together with the police officers engage themselves in activities like playing football tournaments and egg race. Munene wa maabitha a borithi Julius Kiprop niekirite mukonde na gutariria ati rurire rutari na dawa cia kulevya irukoragwo na uiguano. Mimi we spread information ya kwamba polisi akija anataka information from you. Usiseme haujui lugha, usijui Kiswahili. Nieleze informa ni nani? Kiribotera Muthegi TV getwo King'ori wa Gatundu.